Perlak yang upayu kiwan nak gigi cenang senam hati aja kemat sini dia aja kemat sini wah HWM ke meeting HWM gidu wakalam baru em hayung lah mana peran dia ke kulim bijan dalam tempat bersepi dia senang kubno berarti hasil wakalam ini wahai tekan pak dia kiwan sekemat nah mana kelam lah dalam senabang mari dia ini hajan ni hajat mari kejam malah dalam skem ya ye dia senam hati aja kemat sini bang hari ini kalau kami betul, kalau sendiri juga kentin, betul kini ke VPP mana memang penkeringat yang ayat ni, kewi dan yang yonga, acau ayat ni gelap, boleh elak lagi ngapa lama sebab, sedang suara dengan kejat, diubi kekamaman ke सरकार yang ikat ni Amerika liya, ke सरकार NPP, wah dekni yang keberi upah yang piyonga, dekni yang kepurim petang yang piyonga. Dah kecilkan dengan yang VPP katu dah kena dia ngayong. Ia kita berupa dari kekurim matang yang pianga. Kekenda kecil yang ini kena itu. Higa kemayang ini kena itu. Nrai dah kecil ni madan yang VPP. Dia dah kena dia ngayong jan katu. Dia MP wah kena do ngeskamin Islam de. Wah kini kecil do yang ini dah dia ngayong. Ini cusuran dalam dapat Islam. Kuda yang Mangkra Bekar General Secretary yang UPP Clearance Circle wajib cepat UAP UIP atau paling ke yang pi. Hau prat. To kumplai yang firman pelai di Jingelang. Bakam jole yang eksekutif komiti yang kacnong. Wada AGOI ga NOC ukuman yang ketinggalan yang ga Voice of the People Party agar kesenong kamera pajlu. Saya kublai kerpang ya kipai ba. Bakam jole ya kinong kersan giyongi. Bakam jole ya kini cuahe ngawan na kesenong ketau yongi. Bat na kiwi senong. Wada ya i kata kejing kersan ha kini kepor. Bat klem la lapan snow. Kejing em yang mublai hadot le kesmi man go kujing kro yang amat ya pi emni hagoluti ko snaw tu waulai ya kani goluti open snaw cepi kinong chong chlong yong ka pamra tenang leng yong nga mem kete no kelam sibun dangai jo da snaw pi ye go ka pathong yong ka parti wan terwa ko hapi nga da yo waro steluk po ka Meghalaya ka sarkar MDA 2 wayalam daw kongrap sangma penmanu yakin nong chong chnong haman laki konstituensi wote wokum wopeman wa MG high level kad wakam te ka Voice of the People Party one pensnau go happy one penselur go happy to pi kinong thabot pi kinong em gamen sen lai loi ke yong pi wa one bisa kemat wa penyo pi ya kanong rim yong pi wam to di tet wam to di dai hakani ke election yong i dau yo pi to wa per wa pala kadwa kamte wan chai yasnawa i yo pi ke jingchi yo te ke jingsingchar ko waskem hapo ka district council ko em ka bar ko kso yang aya pi nado ki kendau ke ciep kam wada snaw pi wo perchat u chairman hagani por ongo khudwer ya pi yo bit bimo ya ni kandidat yang i waulai toru waulai sayu hetai assembly ko hetai ha JSADC kadwa kamte nagaliang yung kamu General Secretary da yo daksa ay jam da yalamu yo to kani galuti ko bah yo gani to galuti im kita ki kwan kundro gi yung nga gi yopi im gi payu gi paten nagapaten sa kapaten wamyi ong kadwa kamte manachong the Voice of the People Party hitai yo bo ko ikendan yo bo ya ga an yo pen scam ya kita kendau ka ciep muande di giwi gi ar ukamtre ya ka bat kam jole na ki ya ki ya wa ka an da pen scam go uman go pen cengan yang ya pi wa lai wa imi hagani ke rijan tia kasi gi yong i klemem wa kedo klemem wa kum kadwa kamte khudwer ya pi ki paiba ki wa kersan ya ma dame ai ka ti timun ti diang de yong pi
Wa kerja dia wa penjab dia yo manu utau sakri uyonga uyongpi wa yasai wa yada na ka benta ke yonga ke yongpi mem je dia umanu utau sem umanu utau lengdo hende je dia umanu utau sakri yong i kayewa ichemi kayewa to uchakri ya i to mani kita go penjab go palai o citai yo yasai yo na ka benta ke yonga ke yongpi entah kan gini kiwiki political party entah bicara Henry Gekam mandalai di kepisah cak dek cak kumi hawara kiliang lada kami yang kandidat wausan juga wika konle dangongu kia kami kia bobi ni bahawile di TKI karena kamte kiwiki political party dapat man bisnes kika ya kani Gekam san hima sima kadwa kamte sak komi hawara kiliang ina liang yang gawi pipi wawani ukerpade pi wapani kebor yauloji ya kejing ke yong pi ki wada dep kedogi hegini kepor ngaongo umadame lada poi sagatong o mchang keliktiu wamchang le kam kiwiki MDC kiwaang kiwampai klaim pensnau gi kayewa ka constituency yang i kayewa ka paiba yang i chemjing gi kadwa kamte hagani gepor khudwer lang ya piwaro ki kon khro temen wahe ki manbe manpa uya chempi ya ka chap yang upra yo umadame wan hirmbai uman kam pa yang i yo chakri yang ngaw ya pi yo chenganyi ya kalawe yo chenganyi ka paten ke yang i kadwa kamte paiba ton manigwas nato lada UBPO ay ti timun tidiang uyong pi kelatia keladem yo umanu uyonga uyong pi wayo pi ya kelam wayo pi ya chem nagapor sa kapor ento umanu bru wasarong ento umanu bru snaw hanga ubru em kata jing snaw rit hao kadwa kante dami uchakmat wa open che ya pi nado ki por mele hado ki por di MP berhadap kini ke kanti yang ke MDC ngai jan nawara pi de TPO ngai jan wara de TP kaya u yalamu kaya u urbanio apa ke isdantiahi wara kawi karwa kamte terpada pi ke paiba to ai kaman to ai ka jingkersan napi lem napi imye ulai hinui benta hau sakri ya pi ke paiba kamu yupi nado kipan nado he senang nado ginu krek kam senang kam tahu cukri baik ba lem da e biga bor da pigi baik ba mem mayi ga krek hagani kan bisile e bor e pigi baik ba lem da e bor bi imye mana e bor bi yo yi ya saj yo ya da ya ka nongrim ya ka ye ga wa ikwai ya ka ye ga wa ichemi hadon ne gasni hampa ye wa her sawa senen open back ye pi haki lepau jaj kejingkular kuam senawam nongrim the voice of the people party one ko api one kular ko one no terwa ko ai ga bor i yo pi kayewa ikrek kami hapo JSADC tedo ini kenten kublai cibon nawro pi ha chon ha muhor yang pra ka ar pawi tarik ma pai ba kublai cibon kublai cibon yang ma nangkrau dekar wada ai cibon di kenten nei benta yang pi kipai ba ngai skema dan mem sang si bi hawa kalamu snawe pi dan nawro ai kenten kalamu en liang yang ngam penjrong dia kublai cibon ma baga cingklam yang pi unang sai so ga hagini kipai ba kurang ap ya kita lek share gi yang pi ya heni por khodo ya rumah respect niki prawa general secretary clear circle yudvin ke sabah him ya kapali gi yang pi kon chap pa ya ga jis nongo yau blai ustad royalty ai yang berdiri mat wa nawa cai yo wan cai ni election company yo ka dami wan hi rumbai joy por ai goblai ya ga darbar snong kamra patlu wada ai ya ga NUC o teman ya ni election company eventa o dami wan hi rumbai o joy por mano kam candidate yang ga WPP na ne nagani na muslim rengat haju kajak kwa kelam mem kwa kelam sibon jai hajing itu
wagani kam MDC the UP wa kacopai akling kibenta nani aglu kibenta tapi ijing sudah nani dia ijing sudah tegani parti kwa go wandra yang kita ijing sencar ko khoi nawasdam yele kam sam pisa ya pi ba kiwi parti sam pisa gi hyper election hadin wadep election ki daulum gi adu bisa ini daw pelangi daw putri gi tekar wamte kentu ya pi gini snong omra patlu je dio bakadami wani rambai agani ge kenti wa uyele chwau klem pisa hadin wano P1 M pi ulai pan lani ulai ut lai nam ni te jing yang pi ti yo skiet e jing bi yang ngani ge PP penlai lo ke ya gibru ki wacha control ha ki ramba lani ge wahe ha ki chnong ki tau bon ki chnong ki tau umju yo itabut kamtam habo Jentia Hill district bon ki tau wacha thado wi armut lani te gani parti wa go wanra e te jing char kadar go khoi ubut kale ya riti sencar yang dari India wa umani o yo lai lo agamani ya nu jingna jong i im lai lo ji u ini ye kete ke jingteli umani ya buram kliang ai nu benta kamu yui wa gani jingyalam khamat yang ke NPP hapo gidi khat wisnem wa da sencar hapo JSDC wa da pasi ya resolution wa onggi thung kre tmi digi hapo district council ne daw yo tulop ki ne daw wara bun kita gino kre da penduk lat do ye i ki khon gunro khlut wia thungkam thungjam lani thapkam thapjam hapo Jentia Hills itai te karwam te da pasi ye te resolution da somit ki shau gur onggi thung cha digi lani umot grade digi nedem pubun sit digi ye gino kre Jentia Hills itai de pasi te resolution daliang i kam gi kon gunro pen bon pakat gi lani to menseni awa i de lai property ongi jan daw yo i daw mi advertisement lani ke kubor walai kam hapo JSDC dekar wante wa yoi khadwi piligi snem umju yoi wali notice lane wambi hakubor walai kam haje SDC yobi mom bega yobi dame me wang yona to wang yona wato o tebini yo wate kubor dekar wante yoi wa njo em wate kubor wang walai kam ne dan Amerika mulai walai le diwa thunggi MDC mem kita ngelumba kita gi wathapi lomba walai exam ni ekarwang te kuntu ya pi omra apa jlu ini to e jingkersan yo kha dami wadi rambai tamju gini parti le kwa go upne pensa ite kerkom sencar snong serta thau wanra ite i anyu klan wei bor MC ni gedar war snong upne pensa go e klau ye klo giptak ye umbam umbi wanra gole ye kita polisi thungkam thungjam hapo district council hitai khnangwa ki wathap kam thap jam le yuthap ki di wayale exam di wetho ye kita exam khnangwa inu kam le wayo le manyu man gi wayo le doi te da yoi wa gini ginong kre kamu man kata lada man gi kre wa da yo penchon ne do yap le mjo mi di port wa thumni yani to pen perkhat do tadi pen bun perkhat gi kami kena gendro wa ke pos wa da mang na central government itu lo wa da egi da biang ni tai pan ga hibi apo JSDC bam don hi gidi MDC ga di tulop yang ginong kre kini wa da klat tani ginwa chong pension dekat wante lat ini parti wanra UM go halbor do job goro pinar kudi dili isip pantam ni gini pambra kemai uman bi go lai lo handa lam yo pm le
Tentu ya gawai ini tawan ra ini kubor cing kasem yang pi wa udame wan hi rambai tawano ne hachnong yang pi da kapado da kapono yang pi wa to ya kubot sir wor pa yang pi kini ke cibot yang pi open kala ya kini konsensi wa ra cha knya hawara kliang te karwam te ini por ngam ko aklam cibon ci ai ewa kini kecing ya sokti lang yang pi Uman go jingjok. Haga arpo witeri yami dang step. Elisha pulling station yung pi. Chon yang dur yung pra. Te hachwa tabot pi. Hamjam tabot. Kamtam yang itu kena kendo godang selang tabot. Hamjam tabot. Mana tapi yang dah hapa tu mesin. Hawaki tu mesin. Pio god yung pi le man dekrek kam go. Te karawam te tentu kepada yagi pemberapa dulu to jingkersan hari ini ganti yo bi yang te jingkerla duit te dan hi kublai sibon cia jargo hau pra kublai sibon yang tu kwan kendro uwada percang ha upacat ya ke kimat kenang wapi usna tu wapi ado udah penciu yang kwan kendro kamtam gua sedang tabut yang hawa pa ketu kemecin pujuk yu biar betul mesin dangwan ga cesi arsi ni chinong yong i desna pha man gi wakso ya dia ga kiwa dalam kemat kiwa dia wakso kam ni ong gi kemat nya temot rap yi kulam lai atau kemat ke dak berubah te klaim da presiden akan ke por khu ya kandidat yong i udami wan hi rambai o pacapi ya kemat kejura ga yong pi ne benta kini ke kam election MDC yang news nama harjar arbusan kuda sakeng lacis nam katu kesna papa yu himya kapali ke yang pi o payu mias wa pelai gini jingelang omalle chuknor hagni ga jingela election yang i git kam ni gitnong nado general secretary gitnong kiwahe gitnong du emlang hagni por gioman kinong pai kinong yo ya ga bhag liat ke chong suk chong sai yong ke chong ga thao barkam jule ai khuble yo ya kinong gi kam yong gadi ga party yong i heri po clear circle wa de yo i gi klam now general secretary yong gani ga clear circle ga yong i barkam jule ya wo kha respect netai na chong tu ber pa chong oman le general secretary yong gi kena kru wong dia barang gi yudwing na Hejui por le wajу manu election agent yang ha gini election emily go de dep. Jadi senyau pi yang kejiklam yang gini argot kiwahe cuman gino ilam yang ke parti. Bakam jule ya ki wahe Rusian ki nongkerchan kiwa rabba yang nane tai lechno kuskur kiwa de yemi chirham hago wi sanrani ngane go wi gedor bar chago wi gedor bar haperdi iduk haperdi stom ni saja haperdi bun kam yang pi yus kene yang kita mesin kemaya ko pi kerchan metban mesin ha ko laluti upoi sekete thong ki jingjok ko i angnot we yuluti hapi ginong chong yang chong pamra pai thlu kijingwan gi yong i hagri gi janmit wali penapen siaw pi gi gorta Kauman kejingelap election nebetau GD kita ginong mikmat koongi ki MDC kauman gi kita ginong yesai ginong chinai heitai hayung dorbar JHGC heitai hejuai parlog umia hagi por gode dep chedin hagi sanphang rupau lig stem gode dep nado yoi ya kani gejela Meghalaya hachwa yoi kani gejela Meghalaya DMIA kini ke United Khasi Jaintia District Autonomous District Council kejingya yong kepor ha ko de yoi ya kini ke jela ke yong i da hapi wo phia ne benta ke jingbit ke jingbiang ha ko senchar ke khadar hala ki jong gidong githai de yoi ya kini ke Jaintia Hills Autonomous District Council ha ko pai ya i kita ki brukhen pai lani kita gi riulum lani kita gi bru ko kerpang ko em hapo gani ke jela Meghalaya lenba kita ke kernit kwan ru ko ngi ke 6 schedule ko AAE lenba kita ke ripi pelaikam yong ke India
nagawi ke election chagawi ke election dapat man da wan chagi chnong ki thau ki yopi ha gwa upan ye ke jingkar chan na phi upai ba I kam the Voice of the People Party hawa wan ni hagni ke chnong yong phi upan ye ke jingkar chan Mto wan pan ye ke jingkar chan da ke jingpan be da ke jingpan thame lani ke jingalam bakla henry wan terwai chapi rengkat kita gi nongrim kawai kam ke parti dabu hikmat ola terwa chapi upai ba hachwa wo jeri ye gi nong mi khmat kwa wo hikai wo penchi wo penstat ye phi kam gi nong chong chnong ha kani ke chnong komra pai thulu da kwa bo ye gi jingkat tu kani gi jingli kiega kani ga election MDC uye uni MDC hawa jeri yo wewa ke yega ke bor ke yongo hawa emu hitai apo district council jadi ya kini ki MDC ar pukendingut hitai apo JSDC woman ki kita ki nong chnai woman ki kita ki nong penwandur hai jinge to wa keriti ke dustur ke culture ki yongi upai ke kendau ke siap upai ya ke yong ke kot ke kayi ke paten upai le ya ke jinglong kerpang yong I kita ki bru ki wakien pai lengba ki bor sunchar nado ki dorbar chnong ki dorbar ilaka bat hado hatai hapo district council nado ki bor ki woman chua plai debu ya I ki bru hapo yongo ha ko ya pai ku yesli open roy iya ki partai boleh ye gini ke sanchar ke khadar haki por ke woman chua lengba ke sanchar ke khadar ke wati bru ti blai ende ke jingya yong ke por yoi em gini ke jingla ha gwa gani ke sanchar ke khadar gwa I jo ngaji kam kite ki khon khasi khara apo ke bri unyau trep woman go ke kam go kentang go khoj daya lam bakla dapan bej we dapan thame yau pai ba e jinge to wo bakla I ya ke nongrim ko wa ublai de bu bai purti I wo bodi kam ki khon yong ini asla pertai endre yoi wa em gini ke jinge lam bakla ke jing pan thame wo wong gi wo to wa gini ke politics man go ke kam go chaklia man go ke kam go yele snauba man go ke kam go ye chim kabu man go ke kam yo kamai pisa na I upai ba kado kamte ki perlo ko menya iwan ya ke chnong yong piring kat wa art ni ki nongrim ki was kam yong ka party nongrim go ne kong kwai wan ra ya ke sanchar ke khadar go khoj ko jinger kwai wan upendo pendam ya ke ni ke bam sap ke bam phong kajing wa kajing hier arsut yong kani ke sanchar ke khadar hapo kani ke ri ke muluk ke yongi lengba kajing yo ke yongi ya ki report ki wami na ki agency go pair ke jala mi khalaya ke yongi daman go hier chatre ha waro giliang nei dau wo mem de kani ke sanchar ke khadar go khoj ko jinger dami kita ki sanchar go le embor dami kita ki sanchar go le chiliak khmat demi kita jing sanchar ko ya pai do kat kita ki wa jing kerja na por election upai ba ma du ya kita ki jing lai pai larinti agni ke sanchar ke khadar benta ko ar ke nongrim yaut ya yam yelen yari ha ki sosnem khatwi bnai hendrai mana poi ke por election kini ki jing sanchar yogi meling lo dia ka hagi por kiwa ya lai luti hachnong atau yo ya kita kecing mentoy na ke sarkar lani na kita ki por go per kami kecing ya knyum dem kecing ya kno ha go em gini kecing bam sap kecing bam phong ha ro giliang lada to ador bar chnong lada to ador bar ilaka lada to district council yoi wa em kita kecing ya bam sap ha gua dapat man ya gani ke district council ki yongi ko kerdo go hado kat ni kama yubi lane kama snya bi kelam gini go he wat kita ginong kre ki wa kre apo district council le yo tulok digi ile man kami ile wa ke sarkar jela mempelai paisa di go ya gani ke district council ha kwa u bit ubiang ke tulok lane kita ke jingyo ke yoki dei dau wa gani ke sarkar yogo wa em gani ke jingye bam sapwo chel khai bha
hei tai apo JCDC nagapor chagapor UP WM kete kejing yaklam kejing dawa hago penim pen bhau pen keladur ya ketai ke district council ko da mat di kejing cha burop hei jing to wa gini ke bam sap ke bampong yoi wa mat jing yong kite ginong kre nado khian nado he bad ha chui por le ko jo ong gini ke MDC sao si wang pi ki pat ba wa im yo skimi wa im yo tu lobby Retian gini beta hago pendek pada Andai iwan dia kemat Yong pi wo kanai kijing sekiat Ini ki MDC ki yong i Lengba kita ke SEG scheme Ko yo gini tanda po central government Dapat nem kam dia ka amal lagi konstituensi Andai ke ye ko sao si yo Wah gini kijing penem kam Yong ki ye gini ke SEG scheme Memang go kita kijing mentoy Ya kipat pa nong chong chong ndai pen man go kete wo yo ji men toy do kat tu kat ni don hi kite ki bru QM hajan yong UMDC le ben tau yo ye gani kam ki kam kan leng ba gani ki kam pen roy ko rau cha ki chong ki thau kan wo ngam te kajing M yong kani ke bam sap bam pong hei tai apo district council I kam the voice of the people party ko ada bui hakmat ya kini ki artli kinongrim ha ko man kete ket maba masan ye I wo lai chupai ba ha go pan ni kete jingkar chan napi ha go gi vele ya kani kabab sap ko jele hei tai apo district council bat kam jule wo yoi ya kete ke sanchar ke khadar ko khoj ko jier hei tai apo district council kejing wo mem yo kini ke sanchar ke khadar ko khoj tak go ye cibon kilong yung kilong sam kiwa em ha perdi ido ko khanai pi go wi gijing skhat e jing ye to wa gijing long man kerpang yong I kam kite ki bru go so hai upat ba ya ke khandau go chiap hapo gani gari go muluk yong I ndai sao si o tip wa ha gini ki snem go dalai em gini ki perlok wa yo ye gitu ke skim IY na ke sarkar be ni tan Delhi hago chna yung chna sem wo yo uritgen wo yo ukdung iki kon hapo ke yung de sem andre ke ye go pen sao si nga hago bon kilong yung da hap do gi hago pendun lene udono ya gini ke skim le benta hago myo thau gi wo chna yung myo thau gi wo chna sem hap no gi wo pendong ya gini ke skim kanuman go kita gua snausi yang au yo ya kam kini gi woro dangong ala dau blai wa I gelap putih kawai South the People Party omi go cekmat ha go chna ya kita ki polisi hapo yang ke district council le benta ha go penyo ya gi lik ya ki len khot khandau cha kita ki longyung ki wa em hapo kani ke constituency bat kam jole hapo yang ke district council hi woro gwi ne ba ke district council em go ye ke tiga por ha go so ye ke khandau ko siap ko penlai penwan ya ke jingbit ke jingbiang yong kinong chong chong ko em apo ke district council andre ke ye ga go sao si wo yo ha kini ki ski go kate ya kite ki bru ki wa em ga bor wo yo pi wo so thao so bau ki ha go kim yi ki tau panem kam Andai kat yu pai ba wa em kam chilen khot khandau ha go chna yung chna sem myo la du lane memo pnyo wa chna lu ti ha go yo gi ya go yurim ha go yo gi gi yung sem la de go voice of the people party yo go one ha ge te go bor sanchar I dau pak permani ya kini ge jingyo la kini ki hespa kau sok kendau dagi spa hektar nei benta hagwa wandra ya lene uailat ya te ki bru ki wanabar ki wo klong ya kini ki mar ko kendau ki wa em hapo geni geri ke muluk ki yongi yoi kam wa em kete ke jingma lene yoi kam wa em kete ke jinglilam ya ke kendau ke siap lengba kita ki ilaka lengba kita ki chenong lengba kita ki klo raj klo chenong ki klo balang debon ki we lilam klem sao tho pai ba deu yo jing to ki katu kan ni ki wa em hagabor waro ini yoi ya ke jingma ku ap he jing to ya ke ni ke jing so yong i ya ke kendau ke siap
perlu gua meya kaya ka gua bo jingma lengba kani ke jingyolat yong kini ki barjela ki wo wan buhai lengba kini ke jingyolat yong ki wo thiet ya ki khandau ke chiap hagi po gua menchwa ke sarkar mua tu hapo ke jingelam yong u doktor mukul sangma itu ipor pemi ki ya ke tu ke single window agency Nei betau yo kendrup ya ke kendau ke chiap lengba ke ni ke agency hapo ke mikhalia ke yoi ndre lengba ke jingam yong ke ni ke lan transferat ko ya dai I manumala tar hadu ne kamni kawmani ha ke ni ke sarkar MD1 MD2 thola ki hago nilam ya ke ni ke kendau ke chiap dagwat ki chna bengi sagawi kita ke bor ko tibikam kita ke Gawati bikam kita ke investment Meghalaya authority kita wangi ke swa wa kita ke ima kini ki art league agency ki wa ke sarkar jela herthmago ya kita ke jing so kendau so chiap ke yogi petlot bor ya ki district council lengba kita ki ain ko pher perlu ko meya kamu jo reklami ongi wa ke district council to man go embor endre khana ipi hapo Meghalaya yogi kini ke district council ke yongi member go KWM kiwitawan ki district council KWM sa kiwitawan ki jela hapo north east dan ni hapo kini ke jela sa tailam ingi ne ba IDM kita ke para 12A ke waya tekho wa kinu ki ai yong ke sarkar ke waya tekho wa ki ai yong ke district council da tho chi hite wa ki ai yong ke district council uyap dogi kan orang te kejengam yang ke district council hapo kani ka jela Meghalaya yogi man go kam ke state ko yada ya ke jing cha yertma hai ji to wa ulilam ya ke kendau ke chiap ke yogi lengba kini ke atli ginong rim ke wa I wan terwai piu pat ba ne benta kini ke election MDC rengkat wa ke jingyo jngai kayong I kam ke party Voice of the People party kaya ga ke jingyo jngai kayong I ke jingyo jngai kayong I to ne bentau penim open ba open keladur kamu yang pini kaya ga ke kabram kayong MDC mana poi hitaya po district council to open bau yang kita gosi to penim yang kita goyap to open keladur ya ke senchar ke khadar ko daman kongpong kat kam kete ke jingbo bai ke jingbo ki yong ki long chua ki man chua ki yong I perlu bomya kebenta ko khadu hai jinye to wa ke kamram ke yong I kam ki MDC ko wa chak tai hagu bon ki benta hendrai ngau himudok kat ke widon hi ke benta kam kete ke jing pen siau tho lene kam kete ke jing kai ye phiu pai ba kajing hier yong ke yo ke kot ke wada bu jing ya ki para do prasram hapo kani ke jela ke yong I lengba ke jingmat ke yong I ya kani ke jing kudor yong kimar bam kimardi kiman be ngap ha yang kini ke jing kelam ke yong a yo snau thobi wani dau mi ke jing kulmar mi ke jing auri hapo yung hapo sem ha gini kiski wakani nei daw wom yidi wo pendap penbiang ya ke yung kesem ke yongi nei daw jor wala kini ke jingku dor yong gini ke marbam ki mardi hapo gini ke jela ke yongi ngabon bhagiman be ki wakili yanga madame ile mai ku sang marbam mardi ado kakadini ha gwa I kam kiman be ko lali thet ko ni pet ko la ya lai hat le da kulmar Nei dah wom dap ni kat kamu upaya yung ikon lali ki so spa san spa chiski wo yo le hajar su hajar yau ne betau sau ja ikon ginat nei menela yau kani ke kurim san hajar ru hajar lem dap de ne bai le nei dah ku kani ke mar pam ke madi ha ke yau ke hat tekan wakam te ke jingku dor demi kani ke jingya kenat haperdi ukurim ke kurim Nei daw wa pelut put wa yang bisa mendap di po hago wo la yau la hat ande ke kurim le depan snyau yang kini ke jingku dor yang kini ke marbam ke madi mi kut idokat aga jing knyum miu le ye
ในดาวว่าก็จิงกูยองกบาร์บามกบาร์ดีต่อในดาวว่ามีกิเตกินองลุมขจนาบิอันHacilanter yang usurak waban poimar sini cepok kejela ke yongi lene cepok ke distrik ke yongi dayobi kita gi toll gate dayobi kita gi check gate dayobi kita gi jingkrong pisa ko ilat taga sokar ulum khajna bian ko khate nanga napi ko khate na kita gi tuk kisuk kirangli hago pendap ya kita ke yarong pisa lene ya kita ke kapla pisa yang kita gi em hagabor yo pelembon gi ya kita gi spa ke pa yo ki manda boy ke por election manda boy ke por election yo ya sai gi yo le snow lem gi pi yo ya rap gi pi yo tip ki ye te ki ke yong pi yo tip ki ye te ke jing em kam yong pi hey for election chitiao artiao chwa election te karam te kam gi pai pa de yo we will tip himan go tan kam ke jing pen kan mo don hi ye pi ki pai pa ha ke ni ke chrong pomra la de I dang ai lat ye ke sarkar MPP la de I dang ai lat ye ke ni ke sarkar UDP BJP Congress wara ki political party ku yam ha de chok ke konhon kwa ulute kwa wo yobor kwa ringro ye upai ba la de im khriya dong rui da go utenjo ye ki kam tam ha kani ke por yong kani ke chie che ye ki nomi khabat de ba mi gi u ye le ha nu nu bentale man ne yok ki man kam kita ki nomi khabat ha chwa wo man ki kam kita ki nomi khabat yong a yong ki ton bichari ton ye perkhadi wakam genu ke parti ujeri wakam genu bru jeri de benta ha kwa uyo ye ke tenging sencar kwa bit ko biang hawro sam snem lenter unto utipki dokat habis tiao atiao ha chwa thabori tiplut ki ye ke tenging jiam kam yongi kani man go tang kejing penbe tang kejing penthame tang kete kejing ra ye kejing mut berkat yong pi ha go cha yelam makla pi ha go ngai pi ha gani kejing da ye thit perlo pomya ha gani kejing la lu ti wo pen kre ha go ye jet wo ye thap ye go bot yong ha gani ga ar bumi teri ubnai war ton ye berkati ya kete kemen step kemen kawi go jo ye kelam ye kete lawai go ami emi hini madan rengkat begini konsian yongi ko ba herki ko chdo yakti ko ya I wo yo wa busnyao ya gani ko warta ko wa ke parti WPPM go ong le ni go penche ha perdi yong pi kam giman bai giman pa go emi ke jingit kle ne menta ke bha ke miat kalawe yong kon ngiti yong pi ke parti WPPM le mumi go do kat wo yele election le ni do kat do job election Andai mi ina benta ke open che open siao tho wa MK wan ra I kata ke jingkla dai benta kata ke le phao ke so phao snem ke wadawan unto oper khadi ya kata ke jingmen toy do ne benta ke yong I go im ha ke ni ke patai go kata perlo komia hau liwan bisa yung sesem yong pi nga ka majo klamo karai ke wa UAP wo jingker chan bi ya ke wai so ke people party to de go pat pi jigi dor khmat yong gi khon gi yong pi go kam ge du ge te dor khmat yo pi ki ge dor khmat ko em jikermen mo ge dor khmat ko mem jikermen mo ndai ha go pon gi banta ki man bei ha wo pat gi jigi khon gi nat yo ki pat gi de te khmat ko do jikermen ya ge te galawai ki khon gi nat yo ki te ga ro kam te wong pi ki perlo ke jimi yo go voice of the people party pa oblai ye ki khon kena Oman kami tegi angel, kiwa kelam hachkor yang pi, kiwa kelam hayung asem yang pi, kiwa kelam haluti hasenken, ne betau open kerun, open thai khmat, ye pi ki bay ki pa, cha gani the voice of the people party. Engo ublah haman lagi serang go ilai, yami ki kena, tang wa tip ki wa to wa pol pra, daya mi daya risa, daya kemen daya serau hai, kani to gedak kecin, ha kini ki khon yang belai. Penyo ya gedak ko ki kemen ni waki yogi wa am kani galawe ki yoki sadu ha kani ka voice of the people party tekan wakam te nga ong pi ki man be ki man pa ham pene donot ham pen pai ki jumut cepat khat yo pi da kam da ki wi tawan ki lat kruti ton ye pa yi sa ki jing score men sin sa ki jing khot ki jing su
suba yang ini gikon gidat yang ini kiwa kuah yang kita jingkela kiwa kuah yang kita gelawai kuwa pernai ke yongki menstep mengawi te perlu mia lembaga gini gikai kuwa i pechat iha perdi yongpi tibai watak man ngutangkam ke jingpan kan modal ni pi andre waro kam gi pajba hagini gi ski go kani da yoi wato pajba da sedang ustad da sedang usel tho da sedang usien we udah tibule ya ketika hok we ya ketika kamram gi kamu pajba wa manu tau tre yo kam wa manu tau kendra yong i kam gi no nikmat hawa jepi go ei ge te ji chakri cha upajba ne benta gi gi sansnem gi wada lai ya gi sansnem gi wada wan wo ei ji chakri ya pi perlu kumia kecingnya ha kecing lalu ti yongi yoi wa em gini kecing gela ha gini ke por election MP ha gua bon ki pajba desnyau thogi dai jingir chan gi ya gini ke parti gi yongi ha gua da penjob emburam ya doktor iki bad na gini ke chong pamra pai thlule da yoi ya ke jingir chan gua klan ba ha gini ke election MP wa da kejo kejing siao tho da kejo kejing maya da kejo kejing chania ko chania bhi kam gidong elam yu ka parti u chania bhi gini ka parti u chania bhi ya ke kejing elam gi ka kanang wa ki gi woro ki wa i thu ang no di wo wandra chapi u pai ba yo man go go job yo man go go poi thong ta perlo ko maya kato khatwai ha chwa pun ku de ya gini kejing klam gi nga de gua nga kwa u kerpat ya pi kinong chong chong yong gini ke chong pamra pai tulu kapor pisang kapor yong gini ke spa perthai gua pencot ya ki kan kenro kiwa pencot ya kilong yung kilong sem kiwa pencot ya ke chong ke thau gua pencot ya gini ke kenhun jingai ko pher ha gini giski gua kani nei da wa i msau thoi ya ke te ke bi lani ya ke te ke chot ko em lang ba gini ke bor pisa tekan orang te nagwi ke jingelang chagwi ke jingelang jo pen kan mo yo ki pai ba kan mo bai pi how to stem arjar ar kuwi ar kuar wa ma dia ke tu ke klam o jo tibi kam gini ke corona virus gini ke pisa man go kam ke te ke corona virus Kopsia hagi yung gisem hagi kutor hagi pla hagi muna hagi yonga hagi yongpi hagi yung gisem hagi yonga hagi yongpi hey por we yo biga sabi kamu man go kete ke jingerku kamu man go kete ke jingkemen kamu man go kete ke jingerap hendrai lada perkat pi man go kete ke kejutba ke wapam suki ya ketai ke hok ke yonga hagi yongpi hagi sansnem kiwa sencari da kita kiwa perlut dengan sepak ke pau kiwa perlut dengan klor iwan ini utarwa copi memu yo i wo e pi kita kelak klor kita ke siar ke rupa endre wanda ni wo pensiau copi kita ke nongrim yang ke parti ya kita ke jingo cha yang ke parti ke jingkwa ke jingkrang ke yang i wo e jing chakri pi ko bahatam parlok mumia wan ini wo kulari ke beneng ke kendau endre wan ini dukan wong ala de PIPE gini gelat dagu PJP dagu P thap ye go vote yang P yang sembol yang pra wangau chop na gini kar par musyang rangat ha go ka hok yang pai ba go lai go chu pai ba woro kamu chuang i chitangka le myo we pi andre ke chitangka yang P le im tai ga lai go kamu man ke hok yang P pai ba dekat orang te mengkuai penbin mengkuai wilam baklam mengkuai uklam dekat ten gua jali jo gua penbang pentiang ya kini kiji woro kiji lalu ti yongi andre kiji start kiji champang yongi nei benta ha kawa uyoi ya kete kiji kerchan ko pura na kini kecrong ketau yopi perlu umnya tibat pi wah hari ki por gua de chadin hachwa open benai gini election dawan pentimid hari ni ke chuna pamra pai tlu hai ni hapo hol de yo yang gini ke chan ke maya ko ngayo ana gini ke chuna pamra pai tlu ndai sendet kita ke bor ko na chendet yo bi wa em gini ke jing kwa ha go open khangla
ya kita ke jingkercan ke yang pi deni na pomra pai tlu ke NPP da ke jingi sobut yang ka wa ke BJP da sedang yu pentut ya ke ni ke jimaya ke wa ke paiba yang ke jenang pomra pai tlu ki yang kamu kertong yang ke WPP tekan orang te mkuau kena mkuau ketai kita woro ke jilalu ti yang ki pi kam ki paiba da tip we wada yo pi te pi betan dua stat wo bisar ya ke ye go man hamadan ya ke ye go man hapo tekan orang te lemba yu ke ni ke jilang yang i ha ke ni ke jenang pomra pai tlu dengan mesin gua siap kan dengan mesin yang kata jing siap kia kau ngah kuat kia do ha kau piu elat piu ngah wo mano kam ute UNDC yang pi wo kata jing cekri gua koi kata jing cekri gua lai bat kata jing cekri gua no ciliang kani to ke jing kwa yang ha go jing cekri pi wo pat ba taka maju ITP mto wo seronga mto wo kelewa ha ke jing lalu ti yang kau bru Nakar kubla yang hago yo ya gini ki ke kan sokar hago de mano kamu no ikai de bon ki perlok ko tip ko yo yete ndrei sao si wong epi wa habu resign le dau wa ga tai ki district council yong i ko joy bam tulab i ha ki por go menchwa yo man go do kam kete ke chu ko am hetai kat wa wan kat wa yangam ne beta dukat open sawa wo open yo buram ye lede kam kita ke MDC lede kam kita kinomi kmat ande ke jing chakri wan yoi memgo wo yo ika kam to sab yoi ta ngi ke por ngamar tatino daga jing south camp wada ke jingat ko blai wem lang u chrup we ko we so the people party ha ke jing lali penche pen siao thui wo phi ki pat ba le updiang phiaka wo ngat phiaka bat kam jole ha ko we kre lang phi wa ke ni ko voice of the people party ha ke ni ke election MDC tiba wo bon ki silent vote ani chnong pomra pai tru ki wam no umi chetidiang chetimun ki wa ha bu ya bot le ben tau pen sab ha yung nu re yung nu Andrai ke jing start yang pi mar semen nakendong haga ar duitari orai pi yagalawe ki kon ginat orai yagalawe yang geri ke jaj bru dagwa iksi yang tu umpatan ha kamu hor ke yang pra te ha chua wo pun kun yang ni jingklam kamu chule nagwi ke jingelang chugwi ke jingelang ton ye tor kan ye mi nagi kari ke motor ko chongcha rot kedong ton ye tia chini o ya pertau ya penedawi ya gini ke chap ke yang pra wa nagni ke chong pomra pai thlu wastango ya gini ke jingelap election campaign o yo ya ke te ke jingker chan turat ba na gini ke chong pomra pai thlu ki lok ki chor ki kagiman ki kor ki chai ki payu ki para krun cha gini ke voice of the people party lebenta ga wan rai ya gini ke jingla ketma yang ke voice of the people party unto ya ki witawan ki political party unto ya ki witawan kita ki candidate andai ketma percha ya ke bangsa percha ya ke jingle chiriang kemat percha ya ke jingle bor percha ya kini gigi woro ke wi kau bai bang priangi ton ya pertajam ya ke chap yo pra yo mani kita go edau ke enu ha go ye chani ya ke sambo yo pra ha ka arui tarik yo ye ke jingjok ko emurom kelanda penemkam pisa kelanda penemkam kiat kelanda penemkam yigi gigi khawai o ingo yo blai kat kini kino kecham gionga kiomni lagi kerik motor kiomni ha ko yelai gidor pa beli chadi dut ngam yo ngai pi cinengka dai yus kero ya kita gigi kechan kuman bota ko de pi hun pi bulut ya kejing lut kejing sap ke pi bat kam jule ne benda por go yo pi kublai chibon ya kechrong pomra pai tulu kublai chibon ya kinong chong yo ka ha ga duitri ton ya thabi ton ya jedi ya gini ke parti WPP dai benda kejingla ha gini ke sanchar ke kadar yo ton ya pertai ha gini ke por dago ya ra ya giti dago pertai na sen habwa yoi jangan dengan jing sawa lan ha kani kecilele yongi jangan dengan por kulang kita gua dah encerona wen spogeri gini wen ni le tanya perta edau ermui de betau yoi ya ke jing chok ha kar poso tarik
Ya berdalangi lesen lewat ha kecap ke Yopra. Ha Opra. Ha Opra. Ha Opra. Kumplay Shibon. Kaler kecing sawal.